Ćao drugari! Dobrodošli u Pametko kviz, gde svako pitanje čeka baš tebe. Opusti se, razmisli i zabavi se. Koliko stranica ima trapez? Koja planeta deli tačno isto ime sa jednim hemijskim elementom? Kako se zovu kosti koje čine našu kičmu? Kojoj vrsti životinja zapravo pripada svitac? Iz kog sporta potiču termini prijem, dizanje i smeč? Koliko minuta ima u jednoj celoj nedelji? Ko je kralj bogova u grčkoj mitologiji? U kom sportu reprezentacije igraju za Davis Cup? Koja grupa namirnica je bila na dnu originalne USDA piramide ishrane? Koji je naučni termin za guranje ili vučenje nekog objekta? Kako se zove najtvrđi spoljni sloj ljudskog zuba? Koji je jedini sisar na svetu koji ne može da skoči? Koja je najtvrđa prirodna supstanca na Zemlji? Koja je bila prva žena koja je samostalno preletela Atlantski okean? Kako se nazivaju mužjaci pčela medarica? Koji je uobičajeni naziv za mužjaka ćurke? Koji morski pas se smatra najvećim koji je ikada živeo? Od kog povrća se tradicionalno pravi kiseli kupus? Koja su tri glavna sloja planete Zemlje? Kojoj poznatoj grupi likova je Jim Henson bio kreator? Šta je ono što nedostaje svim beskičmenjacima?
Koji je glavni materijal u minama za olovke? Koji je stručni medicinski naziv za detektor laži? Šta tačno proučava antropologija? Koliko vremenskih zona postoji u Rusiji? Koliko rebara ima prosječan čovek? Koje su primarne funkcionalne ćelije ljudskog mozga? Koji hemijski element ima atomski broj 1? U standardnoj igri bilijarda koliko kugli se nalazi na stolu? Šta znači skraćenica WWE u svetu rvanja? Koja boja plamena je dokazano najtoplija? Kako se naziva drugi pun mesec u okviru samo jednog kalendarskog meseca? Koliko tačkica ukupno ima na jednoj standardnoj kockici za igru? Koliko dugo otprilike traje jedan eon u geologiji? U kom okeanu biste pronašli Marijanski rov? Šta je zapravo supernova? Koji glumac je davao glas Grutu u filmovima Čuvari galaksije? Koja je najprodavanija videoigra svih vremena zaključno sa 2025. godinom? Koliko pupoljaka za ukus u proseku ima ljudski jezik? Koji ljudski organ ima neverovatnu sposobnost regeneracije? Zovi me Ismail je prva rečenica kog klasičnog romana? Koji je naučni naziv za predivnu polarnu svetlost na severu? Koja planeta sunčevog sistema ima preko 145 meseca?
Kako se zove svojstvo objekta koje mu omogućava da pluta na vodi? Kako se u geometriji naziva ugao koji je veći od 90 stepeni? Koliko prepoznatljivih pruga ima kompanija Adidas na svom logotipu? Koji slavni naučnik je izumeo krug boja? Koja država obuhvata najveći deo ogromne amazonske prašume? Kako se kaže Srećan Božić na španskom jeziku? Koja poznata mešavina začina često sadrži kurkumu, kumin, piskavicu i čili? Hvala što ste gledali. Nadam se da ste uživali i naučili nešto novo. Ako vam se svidelo, zapratite nas. Vidimo se u narednom videu.